Kalong ko kubor ke pesngau tenat bani i ba kat nang yat kisngi ki khon jong ne gejela ke badan sap hakiliang boper. Kilan nang pau kirensan bahaya om tang ha gejela hendrai wat sabar gejela ru kumjo. Mentah kesnam arngut kisamla kila syajiat bani khon ha kawi kelumpung Yakob ke bahaya jong kari India. Bat ke badan kam mentah kalong setangka jingkersan ru jong kipat ba nakani gejela. Ha gajing ekran bagi nong patai kubor hak ap konai trik ujemang arajar arpulai hasilong press club. Kinong elam jong keseng All Meghalaya Dancers Association amda hapo gajing elam jong presiden uba akit bok thaba. Klewer kinong song snong kene kejela ban ai gajing kersan ke bopura ya ki arngut kisamla ki bala isim benta ha gelempung ke bala tip kum ke India's Talent Fight Season 3. Kaban selong ha kenong ba Delhi bagentop ya usamla Bobby Star nongrum na kesnong lat rengau bat kesamla Twinkle Grace Yaurap namo senram. Kini kesamla kilemit na kejela ha kene kesngi bat kila kerpat ru ikipat ba kejela ban ai kejing kersan. Kenang begini yo kejing job ban wan ra nam ya kejela hi barok kawai.